something in Misa Munda Monica. Okay, if you flow in the move and that, I get it one night to the corner of flow in the move. Woman, that it's a generation like one of the Bataywan. Halampa script. I have my script to one of the Rika Parasi to the was my of my script. Can let it relevant to Galu. Jolly. I make up my script. I see. I never thought. Kita yapisa. It will let him it's a machine that move. Yapana will let a machine that move the park. Yeah, today. At the movie together like yeah. Albert, don't call Cooper. I am. That's amazing. It will take a machine that move the park. Yeah. One that Molas to say, Renali, if it let again today, as I get a schedule to Togo, give out a lipo business, Zappe Sambato. That was the Popis Zappe Sambato. Eh, remember my Oshule, Kahoma, Ashole, Kisa. I saw the television for Hadik Kadigal, Hasim the Kadimanwa, Marajole, take about down later. Mudimu hano siti saka bakala popi. Juali. Ona nila de dolo jadi kini. Ada dolo. Kama no uteng, akiba tu disrespect the same ya ha. Juali. Popi na ya kai. Kita ibisa doli. Leki seke ba ibisa dolo. Popi na ya kai ibisa man. Doli. How can I tell you that o le valore ne ke ga eng o pole fela doli go go na nako e nngwe bophelo ba go go thulana le ntho ke go bua ka yona o bo hopola na ke tse doli o etsa eng so tshebeletso yona doli ke yona bile wa pere toga la mmona wa pere toga doli mo shebe mo mo ke jwa mara le doli bothata ba hae ke hore o rata tšhelete Doli, to look at the chelete man. It's Doli. Kabina se fela. Emulemu has a chelete. Ya kolege. Kita se ke naki chelete Doli ke kolege na ho tlatsa building committee. Asia kolege na mama. Ke Doli. O rata chelete Doli. Jwale ke go ba kabina se fela se matla. Re se Doli a ikutlo go teng kereke. Kuba le dolo ga ta tšhelete o ga ta eng tšhelete re bina pila e le nngwe fela wena o tshwere ranta ena o ska tshwenyega o ska ena ga e batle gore o stresse ka gore na ke bokae gore na ke ranta kapa ke 10 cent ke kopa fela le tlise ka pele e mong le mong a tle ka pele o ska wa etsa phoso ya o ska tla ka pele o tlo fa doli ena ke ya doli re fe doli Fandoli, Sadoli, le fait Moutimou, c'est Samudi. Quand c'est fait la semaine, qui t'a même mon reste à ce là.
lentswe la yona ho hlaha bukeng ya diketso. Mme Mamoruti Kekana, lekgotla la kereke le re ke o recognize ba lebetse ho bolella puti hore ka hara rona ga mona le Mme Mamoruti Kekana. Monate wa Mme Mamoruti ha o tshwane le Ntate Moruti. Ha hona emeritus Mamoruti. Ha hona ntho ke emeritus Mamoruti. Mamoruti ke mme wa setjhaba. Ke Mme Mamoruti Kekana. Ha hona Mme Mamoruti emeritus Kekana. Ke Mme Mamoruti Kekana, ke mme wa rona. Re a leboha mama ho bone ka hara tshebeletso. Buka ya diketso, kgaolo ya pele, Acts chapter 1. Re bala temana ya borobedi le ya 11 fela. Acts chapter 1, we read from verse 8 and verse 11 only. Ya itshwereng ka leleme la English a re balle yona, ya itshwereng ka leleme la Sepedi a re balle yona, mme nna ke tla e bala ka Sesotho sa heso sa Freestyle. O bue hle mohadi. Or from 8 and 11 only? From 8 and 11 only. Okay. In a sehlongwana se se rego Jesu o rutišetšwa legodimong. Temana ya seswai e re, lena le tla matlafatšwa ge moya o mokgethwa o theogela go lena, la ba ditlhatse tša ka Jerusalema le nageng yohle ya Judea le ya Samaria le go fihla magomong a lefase. Temana ya lesomete e re, ba re, lena banna ba Galilea, le emetšeng mo le lebeletše legodimong. Yena Yesu yo a rutišitšweng mo go lena a rutišetšwa legodimong, o tla boa ka ona mokgwa o le mmonego a eya legodimong ka ona. Amen. Amen. English. I'm going to read Acts 1, verse 8 and 11. And the heading of the scripture is the Ascension of Jesus. It reads as follows. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the end of the earth. Verse 11. Men of Galilee,
They said, "Why are you standing here staring into heaven? Jesus has been taken from you into heaven, but someday he will return from heaven in the same way you saw him go." Come le bontate ka Sesotho sa Yesu sa Foreisetata e baleha ka mantswana a reng, empa le tla fuwa matla mohlang moya o halalelang o tlang ho lona, mme le tla ba dipaki tsa ka Jerusalema le naheng yohle ya Judea le naheng ya Samaria le ho isa pheletsong ya lefatshe. Ba re, banna ba Galileya, le ntse le emetseng? Le emetse eng le laletse lehodimong? Jesu eo ya nketsweng lehodimong a le hara lona, o tla be a tle ka mokgwa o le mmoneng a ya lehodimong ka ona, a re rapele. Modimo wa rona, lena ke lentswe la hao. Nna ke mokgethwa fela ya tlo toloka lentswe ka lebitso la Morena Jesu, ka matla a moya o halalelang. Bua le rona ka lentswe la hao Modimo. Thibolla ditsebe tsa rona di utlwe lentswe la hao ka mosa, hore le rona ha re tswa mona re lo bolella batho ba utlwileng kapa ba tla re utlwa Modimo wa ka dipolelo tsa hao. Lentswe la hao ke le bone Modimo, le lelekisang lefifi. Ha lefifi le thibane, lentswe la hao ke lesedi le kganyang. Modimo, batho ba tletseng ka hara tshebeletso ena re ne re na le bona mesong ya letsatsi lena, mosebetsing o moholo wa Galadina. Modimo, ba tlile ba kgathetse, mare ba tlile hobane ba rata lona fela, ba re ba batla ho hodiswa ke lona, ba re ke lona Modimo wa ka le ba tshedisang, ke lona le ba phedisang. Bua he le bona Modimo ka lentswe la hao. Ke moetsadibe Modimo wa ka, o itse lentsweng la hao, ha o tle moetsadibe ya iponang bokgopo, ho kene le modumedi ya fumaneng tshwarelo. Ke moetsadibe ya tlileng tshebeletsong ena Modimo, ke tlo bua le bomme le bontate ba baetsadibe. Re ipona molato pela hao hobane ha ona motho ya tla re hana sebe pela hao hobane o tla ba ithetsa. Ka lebaka lena Modimo wa ka na le matla ohle, jwalo ka o ile wa etsa ka molomo wa moprofeta Isaiah, a ko behe leshala Modimo wa ka le hlenneng hodima molomo wa ka Modimo wa ka, hore le nna ha ke bua le batho ba hao ke ikutlwe hore bokgopo ba ka bo tlositswe, sebe sa ka se phekotswe. Ka lebitso la Morena Jesu re tshwarela dibe tsa rona, se ke wa re isa molekong, re lwanela ho ye mobe hobane mmuso ke wa hao le matla le kganya ka ho sa feleng. Amen. Bomme le bontate, ke kopa letsatsing la kajeno lena re tlo sheba dintlha tse pedi tseo ka tsona ha re keta ho di fumana ditemaneng tse pedi tsena tseo re di badileng. Re tlo iketsetsa sehloho sa mantswana a reng the power is coming, what are you waiting for? Ka mantswe ao re tla fumana ditemaneng tse pedi tsena, ke batla re iketsetse sehloho sa hore matla a tla, jwale wena o emetseng. Bomme le bontate, mona moo re badileng teng, kgaolo ena e ngotswe ke Luka, mme buka ena yohle ya diketso, ba ditsebi tsa thuto ena ya theology ya New Testament ba dumellana hore e ngotswe ke Luka. Mme nna tshebeletsong ya kajeno lena ha ke atla ho tloetsa assignment ya theology, so ha ke tlo kgona hore ke le bolelle why Luka ngotse buka ena, mabaka a hae a o ngola le dintho tseo. Seo nna ke batlang re shebane le sona ke seo nna ke se badileng. Jwale Luka ha ngola temana ena, kgaolo ena kapa buka ya diketso ke transition ya diketso kapa ke transition ya mosebetsi ohle o Morena Jesu a neng a o etsa dibukeng tsohle tseo re nang le tsona tsa baapostola. Jwale Luka o transitiona ho isa diketsong tse tlo etswa ke baapostola ba Morena Jesu.
jwale kgaolo ena eo rona re badileng ke kgaolo eo Morena Jesu a buang le barutuwa ba hae lekgetlo la ho qetela ebile a tloswa pela bona ba mo shebile. So it means kgaolo ena ke kgaolo eo kereke ha e bua ka yona e reng ke the ascension period. Ha se nako ya Pentecost. Ntho e kereke e fosang hangata ha re fihla nakong ena dikerekeng tse ngata o tlo fumana hore nako ena e ferekantse batho ba bangata because re nahana hore ke nako ya Pentecost. Beke e tlang kerekeng e nngwe le e nngwe ke yona beke eo barutuwa ba tla ba dutse ba fihlellwa ke ho tshollelwa ha moya. Kgaolo ena kapa beke ena ke beke eo re bitsang ka hore ke the ascension period. Ke beke eo Morena Jesu a ileng a tsamaya kapa a tloswa ka hara lefatshe. Hangata ke rata ho batho ha Morena Jesu a ntse a le teng lefatsheng, Morena Jesu ha ana matla. Ene batho ba bangata ka lebaka la hore nna ke motho a ithatelang controversy ene ha ke di tshabe ba mmakalla ha ke tjho jwalo mme mama Mangene hore Morena Jesu ha ntse a le teng lefatsheng e le motho a tsamaya ka maoto a mabedi ha ana matla. Matla a Morena Jesu a qala hantle nakong ena ya ho nyoloha ha hae. So it means re tlamehile re le kereke re thabele taba ya hore Morena Jesu o ile a shwa a pata lebitleng ha qetile a nyoloela lehodimong. Nako ena ya hae ya ho nyoloha lehodimong le nako ena ya hae ya ho dula ya ho dula letona la Modimo Ntate ke nako eo e re fileng matla a ho fihlellwa ke ntho ena ya hore re fuwa matla a moya o halalelang. So ha hona hore re ka fihla Pentecost re soka re fihla moo a nyolohang teng. Ha o kana ke re puteha. So nako ena re leng ho yona ke nako ya ho nyoloha ha hae. Kore ke nako e kereke hantle re tlamehile re tletse ka mona re tshwere malomo ra celebrate re thabile because ra tseba hore ha ka nyoloha. Ke batla ho rera jwalo ka ke batla ba moruti mane ke re a ke re ba ke tlile mo kerekeng ena ke le student ke ne ke tla fela ka mo ke bapala ka mona temanyela ke ba etse bo Jairus jwale ka tsile ke batla ba moruti mane ke batla ya mamona ke tsa lo printa ke bona ha se tshwara le ntho le di notes tsa ke batla ho ba moruti mane ke batla ho ba polite mara jwale ka bona ha ke moruti ya batla mo bitswa kerekeng ena kore nna ke moruti ya ke kgotsofetse mo ke sebetsang teng ke moruti ya thabileng mo ke sebetsang teng. So ke tlo rera jwalo ka moruti ya phuthulohileng. O bona ha o ka ba moruti ya batlang mobitso man o batla ho ba kgotsofatsa jwale ha o kgotsofatse jwale bo mme le bontate nako ena ke nako e bohlokwa haholo kalendareng ya kereke because ke nako eo Morena Jesu temaneng ena eo re badileng teng re mutlwa a re ho barutuwa ba hae le tla fuwa matla mohlang moya o halalelang ha re ke lefa matla ore mohlang mare ha o re understand John chapter 14 verse 26 and how to understand John chapter 16 verse 7 John chapter 14 verse 26 Morena Jesu o re ho barutuwa ba hae le thabe ha ke tloswa ho lona because barutuwa ba ne ba se ba le wa re itore Jesu ha se go tlo so bua puo tsa wa tsamaya o tlo re sia le mang. So Morena Jesu o ne mo wa barutuwa ba hae le thabe ha ke tloswa ho lona because mohlang ke tloswa ho lona Ntate o tla le fa matla a hore lona le kgone ho ikemela. Ba utlwa Basotho mara bo mme le bontate ha ke re Morena Jesu ha le lefatsheng hana matla a hae a mangata ha le lehodimong ha le so nkule e re ke le bontsha hona he nna ke rata di demonstrate ke re so Jesu ha le lefatsheng o na le maoto a mabedi o na le mahlo a mabedi o na le kelello e le nngwe o na le hlooho e le nngwe. So Jesu ha le ka kamoreng
ha yo ka kitchen ha le teng lefatsheng kore Jesu ha le teng lefatsheng ha le Galilee ha yo Judea ene le ha ka ba Judea o ka mo fumana ale Judea aba bantlong yabo Lazarus ene ha le ntlong yabo Lazarus ha ebe ntlong ya mangena kapa ha ebe ntlong yabo moya habo ho na le mathata Jesu ha yo mo so Jesu hore ho ba rutwa ba hae le thale ha ke tloswa lefatsheng because I become useless ha ke ntse ke le motho lefatsheng ha nka mo modimo ba ka le tla bona mehlobo because ha ke le lefatsheng I become so limited so ha ke le lefatsheng I focus only on what I see and other things tseo ke sa di boneng ha ke di etse mara ha ke ya lehodimo I become more powerful and ha ke fihla lehodimo ho na le ntho yeo ke tla e release which is the power of the Holy Spirit. So mona mo ba teng rona ba rutwa ba skeptical ba tshohile ba ferekana so Morena Jesu ho John chapter 14 verse 1 2 and 3 o bona dipelo tsa lona di se ferekane dumelang ho nna ene le dumele le ho ntate ha ke tla ba re madulo a mangata ka tlung ya ntate le ntumelle ke tsamaye ke lo lokisetsa bodulo ene batho ba ngata temaneng ba ngata etsa temane ya mafu temane ya mafu ko re Morena Jesu ha tla o la re madulo a mangata ka tlung ya ntate but ha ke le teng lefatsheng mo ha ke na power e ntate nang le yona mara ha le ka ntumella ke ho ntate ke lo fumana power ya ntate and ha ke tshwere power ya ntate e mong le mong ho latela ka moo a batlang ho dula ka teng lefatsheng ke lo mo lokisetsa because ke na le power. Now mona mo re ba dileng teng o re you shall receive power. Now, Harry, you might receive power. Harry, you could receive power. Harry, a few selected of you will receive power. Uri, le tla fuwa matla a moya o halalelang. Now, ho me le ke batla re shebane le mantswana a ma continue ke motse mona ke le mo di e ke le now o sebedisa lentswe lena la sekgerike la dunamis lentswe lena dunamis ke ne ke bua mo ke robetseng teng maobane guest house yona nka temanyana mo bitsong yona e tugu yo ke tshaba le ho botsa ke bokana o nga ke tate wa mogeriki now mabana ha ke tse ke bua le yena ke mo bolella ka scripture se ke tlo se bala now ke mo bolella ka lentswe lena la dunamis so makalletse dunamis in Greek so ke mo hlalosetsa yona in English so ha ke mo hlalosetsa no ha ntante ha o e bua ha e ngola of course e ngola dunamis ko ha ke ipalla rona a ke rona ha re mageriki a ke mara ha ntante ka segeriki ke thenamis so di yona ba ithena mageriki ba re ke thenamis now lentswe lena thenamis kapa dunamis ke lentswe le bolelang the supernatural power. Now lentswe le ngotswe mona mo Morena Jesu a reng le tla fuwa matla mohlang moya o halalelang o tlang ho lona ha se lentswe le bapalang kore matla ana ha se power mehabo ya hore go kgetha sisi ya CYM o so kgona hore o ne mfananyana wa di village ya fela mpolokwane fela ha o fitla o tsa o no tsamaya o no fela bo mogopong bo se shego bosiu se shego no fitla fela bosiu ha ko o no fela mo now ha ba keta o kgetha o so kgona ho fitla mo khibang
a ke mara matla ana ha bue ka matla a jwalo kore ana o tla utlwa batho ba re ke matla mara ana utlwa eng o mamele a ke re bana ba rona ba ka November be re yang ka bona ka matla ba tla ba ga mandla kore ba tla ba ga mandla jwalo o lapile ke kapa o tsama strategy se tletse dipothole ke ya mara ba tsa ba o filisa ka ona le amandla a ke a se matla hao matla ana ke the supernatural power that is why Mohoki a reng ke matla a nhlolelang sebe kore matla ana ha se matla a bapalang ke matla a kgona le ho hlolela dintho kore ke matla a reng ha baloi ba palame bosiu ha bona ba tsuile wena o le go kgona ho feta o bo robetse ho feta mara matla a hao a ba feta ba loi ka lebaka la hobane wena o fuwe matla ke Jesu Kriste baloi ha ba theoha bosiu ba re batla ho wena matla ana a kgona ho sebetsana le dintho tse supernatural hobane ke matla a fetang matla a batho. That is why ba reng ke dunamis ke power e supernatural. Morena Jesu a re mohlang ke tloang ho lona mohlang ke tloang nako tse dingwe o ko ba jwetse hore mati ka gola ha dintho tsa gae ha di so loke because Jesu o ntsa le teng mo e re ke mo tlohella tloe ha mohlang ke tloang le tla fuwa matla. Now, matla a bohlokonyana because how a o tshwere moruti mo fuke mo bana bua ka hore tla utlwa motho mong a re ha ke sa kgona ke re ke alla sa nkgona because ke na le moya ha se a re bua matla ko re bua ka matla ana mme moruti ke kae ko re la o so le meditation go betsa ha hao ke re ke nyotsa ho yona o tsamaile ho le bohloko kapa ke re ke nyotsa ho yona o tsamaile o utlwa ka o ntse ka o ntsena mosebetsi o nang mosebetsi o ntswa o qetella matla ana a kgona ho sheba mo wena o leng teng a ba kgona ho fa dintho gore bo fumana comfort mara ka tlung ho sena dijo mara o utlwa pelong ya hao o kgotsofaditswe ke taba ya hore o na le matla a o sa tsebeng na tswa ka because matla ana a sebetsana le seo modimo a batlang wena o be sona e se seo lefatshe le expecta hore o be sona. Now, ke batla re bale o ka mme ntse re balla ka sepedi mama a go re balle yona e re le tla fuwa matla ke mohlang moya o halalelang o tlang ho lona a ke batla re shebane ho na le ntho nngwe ke batlang re shebe hape hore le shebe ka matla ana a sebetsa jwang ha ke tle ke ke fela mo se re mme le tla ba dihlasi ke rata ka sepedi e re le tla ba dihlasi o mamele na e wese kae mama lena le tla matlafatswa le moya o mokgethwa o theolela lena la ba ditlhatse jaaka Jerusalem now askis mama o tlo re ga lena ema hona mo mama ema ska tlhola ke ntho ka re mohuti wa apostola ke ntho dingata mama ke tla kopanya hlona a ke nna ke hlaetse wesele kore mme wa ka ke mo wesele ntate moholo wa ka tsamaya le nna fihlela ke le gore ke tshwara bo 5 years wesele ntate moruti ke tsamaya kereke wesele ka utlwa ha ke se ke le moholo ke le bo ma 7 years ka utlwa e sa ntshware monate mbetesho ya kudumisa so mandla ka ikisa apostola ke rata scoop kom ha ke tsebe wa ke se DJ ke motho le scoop ha ke tsebe wa ke se DJ ha ke twa apostola ka tla mona ho kerekeng ya lona ka joiniswa kereke ya lona ke masi CCL ho na le kgatlo ke CCL ha bona le rona le o bitsa CCM no o tla before se wena
hantle enkgekere ke motho le mokgatlo wa lebese enkgekere ke o kene ke reke ya lona strateng a ke baruti ba ne bagale baefankgedi ba ne bagale ba ne ba etsa dikereke ba etsa mokgatlo wa lebese strateng ba re fa dijo diswitse dijo e nne kereke ena strateng so ka mokgatlo wa lebese so ka tla kerekeng ena ka 2010 kerekeng ya lona ke gore ke batla le nkutlwe gore wa e ke hlanya kore ka 2010 ka utlwa kereke ya lona ka ga le tsebo rapela moruti ke sa iforestar ka batho ba tsebo rapela ka tsamaya ka ya bazalwaneng ba mpontsha sepoko ya ka bazalwaneng ba mpontsha jale bazalwaneng ke ke tletse mona mo re church order mane ke ke kgethwa ba modulasetulo wa batjha ka kerekeng ke kgethwa bazalwaneng ke kgethwa ba modulasetulo wa batjha wena o modulasetulo moruti wa o kgetha ho sebetsa kereke ena yaka ena yaka ka utlwa mane ha e sebetsane le nna moruti mohokare ke ntse ke mo leboha le kajeno ke tlo mo etsa appreciation e kgolo ntse ke mo planela appreciation e kgolo mane botshabelo mo ke tswang teng ke ntate a la lelata o bona baruti ba bagale ka tswe ke ba hlomphang ke ba ratang ba ne ba na le neo ena ya go tseba go ikokobetsa ya go tseba le o ema le ngwana ga ba bona wa hlaya go na le o jena ga o hlanyanyana ge o otlela ka thoko baruti ba gale ba ne ba ema le wena a lelata ga ngwanaka neo ya gago ke ya kerekeng o bitseditswe kerekeng o tlo batla go ye sekolong because mane ba lo hlantsa batho ba ke kereke tsa bona tse ke di-PTY MTV ke kereke ya hae o lo lwana le bona mehleng so nna mama ke ntho e ka reng mopostola ya kopaneng le mawesele le bazalwane wa understand jwale ha ke re ke bala le wena postola ba ne re bala so because postola ga batla go understand le ntse so that's why ke ema mo o mpalle now le tla fuwa matla and when the Holy Spirit comes now it means the Holy Spirit has not yet come but the power is what is coming kore the power is coming kore ha le ga lata sezalwane mama ne ke tla re mama the power is coming kore yona is of it ene na go ye mo ka o fitela mo re go sontolo mo souteng o bonala go tlo swa soka o e bona monna ya bitswa Simeon ha o bala buka ya Luka o tla kopana le yena a tshwere Jesu a bua mantswana ha ka ka tshwara Jesu a ba bua mantswana reng jwale monghadi o le se mohlanka wa hao a ikele ka khotso go ba le mahlo aka a bone poloko yo e letsitseng yena o to Simeon was 99 years o bone poloko a le 99 go ba tshwa that is why ha ka tshwara Jesu a re monghadi jalo ka lokolla mama o ska tsena ke taba ya hore more o so le moseo ha modimo a se ka keta ka wena o tla fuwa matla motsammoja o tla ebere and then le tla ba ditlhatsi tsaka ko Jerusalem o tata pele gele how we clocking? I get a little clock. How we clocking outside the corridors of Polokwane Central West? How sharp on the party. You know, I can get this limo, but I can get this limo. Kisuka kirega hararoka pa for kirking. Yo kitong yo, the South West, go Free State. I can hear it because I believe in the ground. That's how grounded I am. Hakikati ota mama hutike hakikati kgwedi ke sa ya hona nna ke rata molela ke hona wena ha o rate ha lona ye wa siaka nna hakikati kgwedi ke sa ya hona because ke believe hore ha hona tsela ya hore le ka ngrata la mpona ke motle ka thabela e mo ke ante ke sa kana hae ba sa fili ntho lona le filang ka nna Jesu a re ha fuwa matla a lona le se la isa strateng pele a tla pele Jerusalem e representa Polokwane Central o tsone ka fuwa matla ka moya wa hana o fitlang ho lona ele matla ana a fitla o re Jesu le tla ba ditlhatsi tsaka Polokwane Central which is
phoso ntho ha ba e ngola ka phoso e bale e re Jerusalem be re la ba ditlhatse tša ka Jerusalema le nageng yohle ya Judea. now askisi mama askisi tshwarele hle motswadi wa ka o bua le mopostola tshwarele now ahle mo ukisa Bible hai na le nkgono ga di mo ukisa Bible ke mo ukisa by blood jalo re bua le ka Paulos e mong a re Bible e mong a by blood now mama e re temana eo o e badile le tla ba ditlhatse tsa ka Jerusalem. Now Jerusalem is a town. Ne? It's like Polokwane. Ne? Now Judea is a province. Now, there are only two provinces. So ba Israel ba belong to, which was Galilee and Judea. Ba Israel ba bua ka tsona ba re ke the southern kingdom and the northern kingdom. Di le marena a mabedi, David ona busa o engwe, morena o thweng ke Jeroboam ona busa o engwe. Now Jesu o tseba Old Testament ka hloho. Wa re bontsha hore ntho ena ko mama ntho ntse a e bala. Jesu o flexa bo tsebo ya hae ya Old Testament. Now o re le tla fuwa matla mohlang moya o hallang o fitla and then le tla ba ditlhatse tsa ka ko Jerusalem, which is your town. Mo capital ya temple ya modimo ne le teng. Akere ha ke dilare and the power ya lona e tla move ha le tloa Jerusalem, then matla alone a tla ya Judea, which is the province now. Ko re batla le fila hore jwale o fihlile kele ko re ha e bona ntse o slayer jwale batla o utlwa hore Polokwane ha o sa sebetsa Polokwane fela ko kwa mangena ko re sopo ya ha ba ga utlwa ka kereke ha ba sa ba utlwa ka kereke batla e fila la o sa ilisi ko Polokwane ha e ka Polokwane e tla se re Limpopo. Judea e bolela ntho mang ha e ka dinere and ha ke no le tloela fela ka kingdom e one, which is Judea. Ke tla move again to Galilee. E tshwere la ke mama temana ha Samaria. Ha e tloa Samaria. Now ke batla Samaria. Ha re kata ka Samaria. Ne? Samaria ke Galilee. Wa ba ditjhaba. Mo Jesu yena self a tswa letsweng teng. Akere? Now, ha e kata temana e is to the ends o kana dula fatshe mama skisi is ha le kata matlalo le kata wa fuwa. Now batho ba tla fila because le fuwe matla le tla utlwa to the ends of the world. Ko re jwale it means para o tla tloa botshabelo mo batho ba ba la tsebe lore ha ke na Polokwane batho ba tsebe ba ka botsa amen o tla kena Polokwane ha kena batho ba tla di amen ha se amen ya para hana matla mara moya o halana la o sebetsa o tla mo isa Polokwane to the end. Wena o tsotsa ke hore o na hana o fedile o give up no wa bapala o give up no o swa unto le Polokwane how so fikile Lesotho la Lesotho ma o so give up ai le nyata matla modimo hote for experience so go fika to the ends of the world like how you are in the beginning o tla bele o fela modimo ke a tseba hore ha o itse batla ke fike to the end of the world, therefore ha ke so fumane matla how the power is still coming. David, je ne sais pas où tu qui a autorisé. Qui a autorisé. Qui dit où l'on a bouton? Qui ne quitte les mots qui va dans les paupières. Ma avec ça, qui fait la savane. C'est ça, parler. Voilà.
ne ke batla ba kadimena e apere suit la di bona se taba e kapa ya mme apere mo ha ka fumana unfortunately jwale mara ke tla demonstrate ntwena ka moo ke fuwe ka teng ke moya o halallang Morena Jesu a re le tla fuwa matla a ke re bo mele bontate a ke you will receive power batho ba senang tšhelete ba na le nako ya go nagana gore tšhelete ke power and lefatsheng mo na le gone re dumela gore tšhelete ke power ke batla go demonstrate nna ke tolo ke batla go demonstrate la ntšhona ke tswe ke tsamaya kore ga o sena tšhelete le nna ke tlola ke bona ga ke sena tšhelete ke ba depressed mane depression ya ka e ba high o ka banana ke na le ditroma ka ntle a ke na tšhelete tšhelete ya nthabisa e na le a bona ebile e ke sebeleditseng e na le ntho eo mane ke a thaba mane kore ya hana ke robetse ga e keta go kena fela kore le founu ya ka se ke na le tsela ya go utlwa message ona go kwa tšhelete mane kore ga o kena o tlo kena yona ka message o mollo mo o tla ubere pardon o utlwe gore ma yena ditšhelete ke tlase moloko because we have this tendency of believing gore tšhelete ke power if the money makes the world what ha e ntho ne ke batla go demonstrate yona ka popi that is why ke ne ke le ho lona ke batla popi Doli la mona doli ha le keta ho mo fa tšhelete ke tlile mona ka fika ka mo fa tšhelete doli a le tanki le mo dile doli a le tanki wa tseba wa doli a pele ka tsone ba ta popi because popi ne tlo bontsha doli ke no apere toga yeo mme mamohuti ke kana hana bona ke hlobola the way toga le powerful ke re ke ka teng go bo mme mamohuti wa ba utlwela ga o e hlobola ke se ka go nka matla modimo wa beya kwa because e na le matla e powerful doli ke o mo apere toga ha movie doli sala e matjena ka pela lo tshwere tšhelete doli o e tshwere power lona le batla so ebile batho ba dipolotiki tlo ba mo shwa ba pala ka power ha nna ka itshwara o e tshwere doli ha sala ke monna yona a thotsa ntse tje doli o tshwere power e nna le batlang mare Jesu a le hare le tla fuwa matla a ba fella moo o re le tla fuwa matla ha moya o halalelang o theohela ka hara lona so doli a ka nna fumana power mara for as long as doli a operate ka power e senang Holy Spirit doli o tlo dula tshwere power mara ha no kgona ho move because doli o tshwere power mara ha na moya Askis mama a hlaetseng uksa ge ba le verse 11 la ka ba la fala temana e le nngwe go phati one fela tse ding tsa bo Jesu yo a thagisitsweng tse go di tlwelle la ta fala phati yo e one fela le motho a tshwereng Bibele ya English ke go ba go ba le phati e one fela ke bontshitswe ke moya o halallang ntho ena ke batlang le bone ka jeno ha re ketlebe re ka sehloohong sa rona be ke re amen be ke nka mema moruti re phutha mehasanna ya rona re tswa re tsamaya re ya Pitori
lena banna ba Galebia le emetšeng mo le lebeletše leratadimo. Thank you, Mama John. Men of Galilee, they said, why are you standing here staring into heaven? Jesu o itse o barutwa ba hae ke tla tloswa ho lona, ene mohlang ke tloswa ho lona ke tloswa because Modimo o sa batla ho fa lona matla. Ko ha nna ke tloswa ha ke ntse ke le etsetsa le tla ba spoiled, mara ha le ka iketsetsa le tla ba le power. So ha ke tloswa le tla ba le power. Now Jesu temaneng ena bomme le bontate wa tloswa, o tloswa hantle. Lentswe la Modimo le re ya ba o nkuwa ke le hadima ke na ka ga ntho ka reng lebo a nyoloha ba ntse ba mo shebile ko o tlile physical o tlile so ditsebi tsa thuto ya theology ba kana le bitsa ita puti ba na le ba re ke transwato o transcend ho tloha from being a human being a tloha e qetelle se ba moya e le ba Modimo. Now mara ntho ena ha e etsahala ba mo shebile a ke la tshwara bo. Now ha e etsahala ba mo shebile temana ena e re ho fihlela until they could not see him anymore. Now immediately ha ba qala ba bona ha ba mmone ho tlamehile ho la clinic ka phone tsa bona hore jwale now is my time. It's the time of power. Because o tlwile o itse ha ka tloswa mara temana ena e mama a e badile e ha ba qeta ho bona Jesu a tloha ho bona ya ba ba ema ba shebile hodimo. So ho tjong ba rutwa ba tshwara ke ntho eo thweng ke spiritual paralysis. They became immediately paralyzed. Ba ema ba sheba le hodimo ko popi ha ne ke fuane ne le bona dipopi tse di diema tjena mos e mo tla bana eme tjena ya pere smart mara ina power ya pere studio e khallang mara yona ina power ko re khona ba studio 20,000 mara ina power toma ba so ko mo la e bona e kente mose wa mathoza wa 18,000 mara e bona mara ina power popi yena ke popi operator e sna mo yo halalela ke mara hai ke la ka ha rona ka ga e feel popi ena ya e fitli mara ina power by me so they are paralyzed. Now now the angel of God came to them. How come I verse 10 to you? Okay, le tla ke mo ruti ya go ambele ke maka ene le mo ruti ke kana o busy le ha no gona ya ka nke le mo ruti una bua tsona o busy o bua tsa maka a tswa mo e palle nyo e ba le ma e ba la fana ka sekolo verse 10. As they strained to see him rising into heaven, two white-robed men suddenly stood among them. Now, those two white-robed men, how about a version in your way? Two angels. They saw them standing there. Again, now Manyeloi, Amutimu, now Mutimu, hiding up where power ya how. Hiding up where much I have. Oh, Tawapin, we intervene on the whole team. Haina kwa yauri umuve mama we mo Modimo le awatante ina kwa yaho ya dintho tsa hao di fetowe Modimo wa bona ho yena o stakile ege o tlo bona ha o intervene Modimo. Now manje ha wa tla batho kgetlolle ho tlile manyeloi ha a tla bona a re banna ba Galilee. Why are you standing there? Ka go khutsanyane
The power is coming. Now why are you standing? We are meeting. Kore maka. Ke qeta ke tsamaya papa ne. Papa ke ba profit re ka ba sheba ka mahlo. Ona le ntate no thinki. Ke ba mthetho. Baba mthetho. O ska sheba. Mama, matla. The first intervention. Go, why are you standing? Why are you standing? We are meeting. You still have the spiritual paralysis, even when the power is promised to you. Ka kereke kwa sonta tsone di politiki tsa kereke o tswana go ya moruti kaba a re ke batla ba bona ba tlo fella kae o stakile no di bonele la move while are you still standing there. The power is coming. Yes. Hallelujah. Hallelujah di bua kana ha ona motho ke mo COVID. Ha ona ntse bona tiro go rega kerekeng e seng ya hao bona o rega lentswe la modimo ha o tsebe batho ha o ka mo itse ba itsamaya ha ona motho ba le ba mpolisa ene nna ke rega fa khema tsa di politiki a dikene tutto la mia vai fa khema la paga fa khema ka ntse ba pa le dintse sono niente o tsebe ke la paga ke ba tsoa ke la paga ke ba bua ke bolo ke krikete ke karate que foi na fé, uma palavra. Mama, Senhor Luiz, aí me só, Manjulu ya me, ene Manjulu ya hada, habiti ba ko mabisi, ababisa ka play, me no kale, bana la saliba, papolo concentrar. The power of God is coming. Now why is he standing there? Go on, don't anymore. Go on, today, lahat mo di mo ite. Lahat na tiyo ako kahit. Kita fama. On don't anymore. Lega mo kami tiya sa hindi lalo na. Every day ko pala hindi ko sini sa ako kahit 20 years. Why is he standing there? But why are you still standing there? We are missing more because my family was helping something which I forgot. My family, I thought I need to know to give movement. You ought to start moving. Start going because I even going. My family, what do you want to do? Women. And the woman was smart, man. You don't have a V. Come on. We are going to take a V. You know, also, I see you moving. Let us just cancel on our 20 minutes. Movie. But never go put our that the mamma commenting, Mamma Hanal Demon commenting. Why the brother said the Gana, did not show one, did not show one, did not get but why are you standing there? When are you going to realize you've got more power? It's only when you start moving. Manyoloi, Arabana Hallelujah. Hesh,
tsela tho le a tseba hona ho tlang ha ne le tseba na ho tlang le ka be le ntse le sa ema moo bomme ba Haleluya you know kereke ya United Reformed Church wa rata kapa ha o rate kereke ena tshwaro ke bomme wa rata kapa ha o rate kereke ena ko bile kereke nya ka nna ka bomme ba lwana ke nna ke ya miti wa ke ba tsena ke nna le ka go disiwa ene mo ke kana a ke go mena siele le presbytery ha ke bomme ha ba utlwisisi ke batla ke nna ke etsa ba utlwisise ke power ke mo doli ba tshwere mmaka ba tshwere mokotla but mokotla o senang movement kore doli ke ano tshwere tšhelete mo gome he doli a lo rekela thuto o nagana tšhelete ya direka o mo shebela doli o tla can move go na le bodoli ka kerekeng eng o e tshwere maatla a modimo gale modimo a investile power e o e batlang gale but o emetse movement wa gago and wena o stakile tsore jesus nna ntho tsa ka ga di kopane gale modimo a di kopantse o tla di bona gore di a kopana only when you start Kele ha ke batla go ipoeletse because mabaka ni a le go hloko ska ba sheba mabaka ni ba ne ba bang ka dikima o ba tseba eme hona mo ka mabakania o go nketse ke hlae mo ka re ba ka shushu why are you still standing there bagania ke di akgela ka dijoko so that ha di o hlaba di mtlapa mama o hopola mo di phara o ke latla re ntse re tshega ka kerekeng a botsa potso le mo fela I am still standing there when the power is coming. Yes. Hotma na go se di matla a gaga modimo o thapile a ka mo pitsetsa na go se di o ka la tlosa batho ba fetile ka ofela whether to not in isolation. That is why even when the angel speaks, the angel does not say men, specifically men of Galilee. Because sometimes Mudimu will isolate, and sometimes Mudimu will isolate the little Gata. Go on, I'm going to say to you, but there was no company of Jaha. Mudimu will out the leg. Can Mudimu hide about the leg? Oh, when the power on your yo ya go fenyo no we na ga power ya ho sa e tsi tso o be manager o e tsi tso o be owner but how no go ba owner because we no start into your way no come on do you manager what to move and the woman mu ke na go sa what's up o ke sa mo shuga wala na go go le le fa ke ya ni la hayo ku sa ku wa tsala ni death. Was that the food? No, that's not. Then I want to do something. How about Isaiah chapter 6, verse 1 and 2? Then I say, so show how many of us he did on the so, what you Isaiah, how was there and up here? That's no more than way. Was there seven years? And I'm running more. I am a little child. Kore, ikisina kwa kile mama alisigo baba alisigo ikila yokuta kidiso hapo. Makile kile ya society. How much share manona hankante bile ga o diso iba twani fita hona. Because mudimu na kuzidi haba ka power ya hika. Ubaka fala movement. And na kwa mahaiza movement. Wala ndio ni kusana. Hadi kila wakati kuzina. Why are you still standing there? I didn't profit again. You're coming there. Where are you going? Yeah, what's going on? Papa, what's going on? Mama, what's going on? What's the house of Staka? What's the house of my grandma? Can I come to the community?
yona re bitsa mang? Amen. Amen. Ra ke ya boleng.